Kanamite tuni hin vanuya government ki phuthula anasaloita ki he US government in Venezuela president Maduro omna inmuna anamatwa US changi apu do jengo hi anasamong mongin hije hin hijithu hi ga se hi TV 3 January 2026 ni jingkapung ni achun Florida jan thimlai ta room khana thimlai luna abangzo si screen parda hobu ki khaina room khatna chun vanuya thunei pen le abol thei pena ki he TV screen so maya anatowin ama chu US President Donald Trump hi in hi screen so achu Trumpin popcorn ho ania avet hi pon chule movies avet jong hi pon ahin mongam lata a army hon in khat ki blue na chu mit phelo hela life a anavet chu hi na hi Hichin chu Venezuela capital Caracas hi in Hichina chu Venezuelan president Nicolas Maduro imua hi ai mut nop dan chu chom khat zole kidnap ki bol akimat ding hephalo hila imu chu hi na hi chom khat zowin American te helicopter ho chu fit zakhat sangin tui hanglen chunga chun ongleng tawin Venezuela territory achun ongleng lut tawin hi Hichi helicopter so chu alian nim dan dan chu radar hon jong amat pha lo hi in Caracas light power supply ho zo si chu ama sangjep wa chu cyber attack ana su mango ana bol saw chu hi kitan asiti sung chu apum pi thim so jeng hi in hichi zo zo chun Delta Force Commando so chu helicopter khawa ongki khai su wa Maduro in chung ta chu chu chet jeng hi ki tuin hi imacha suging lo le thip chena chun a bedroom window ko na chun lupna room chu aluta win hichi lupna Maduro imut na lupna achun aki to lut tawin hichi pet lai ta hin Maduro hi ahong khangtan aki tang do in kisen dingmun aki siamna steel reinforced safe room lang chu thi delin adeltan commando ho jong chun ama nung chu athi del kitawin kot gei chu ahlongtan kot chu aki hongtan ahin alut zawin kot chu anung khaman tapon akha masanga chun commando ho chun aman tawin minute nga sungin American forces on Venezuelan president chu anaman tawin hi hichi zo zo hin Donald Trump in Fox News it was just like watching television tin a season ahin hichi hi TV show hi pon modern history adinga most shocking military operation hin hichi sovereign country khana president kithleng do khat American ten kidnap abol jengo chu ahitan hi news channel ho jingjing ka hichi thusu hongki so do achun vanoi mi pi jo si chu analung dong hle jengrin miu si lungsunga chu thudo thilni aumin akhat na chu ipidinga America te hin chi hi abol ham ti chu hi in chule ani na chu gamchom country khatna president hi lo le prime minister khat gamat chu America dinga hichan ge ya bai ham ti chu hi kinin hengi hi itile international order ipiti di hitam ti chu hi kinin hichi hi vanuya gamdang zo si tu apna hitabang kichat na hi hingding hi aham ti jong hi do thei ta kha chu hi kinin hi thilizakai he thaina diwin abulanga ga siu hi te gamkhat country khatna sitting president khat kimat na ding operation chu jan khatna ki bol chai jing hi lo hi thlaizat ham khat asu mangu hi in Venezuela ima zo si normal la umi tia wanoyin agel lai ta chu CIA hon Venezuela gu thima August 2025 chu team neu khat asolu hi ta na hi hichi team hon abol dipenu chu Maduro kisin sa na ho zo si attract diu avet li diu holaya chengham holaya chijiam ipiane ham ipi akibon ham gancha itabang bang adeham ti chun imazo si chu attract mu chu hi kinin hi hichi chung chu na hin Venezuelan government sunga jong CIA hon na tong aneiwin hichi agent umpa hin Maduro kisin sa na zo si chu jangpena America het sa ji a hin
angaya ingai thole chun abai tu chu ahin ata chu hi mission hi ki chat ta danger ta mission chu CIA team ho hin diplomatic cover anei lo akimat do wa le America in officially ima abol thailo diu kinin flima ibet ji bang chetwin operation ball ding chun ground ho asutu buwin ahin trigal akap na ding anga uchu kinin November 2025 achun Trump Maduro chu fona aniki ho hlonin Trump chun Maduro chu a power le agam ada tha dingin anasein hichi na bol le nangdinga option phapen chu anati pe in hichi ase hi Trumpin ama akuna Maduro chu ultimatum kipito thakhat jet ahitan ahin Maduro chu ananom pon Secretary of State Marco Rubio chun Nicolas Maduro chu ama dinga thilphata offer anaki bolin ahin aman thu analapui tin ajinga chun press conference achun anaseikin in I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. Maduro nobloji ahin operation adinga advance stage chu akipantan hichijowa patna chu America te chalo na chu Mission Impossible filma sin so abang jengkinin America force ho chun Kentucky Maduro umna in tabang chetkhat duplicate asiabuwin hichia hi Delta Force Commando son operation adinga chu rehearsal abol jiu in achungchonin America in Venezuela kimbela chun fighter jets Navy Special Operation Aircraft chule Reaper drones so atha jingo in December kipat langa chun White House in Maduro support system ahin gap khat umi atnativin ahin hichithu hi ata ahipon hichijojo 25 December Christmas ni khuchun Trump chun operation ball na ding ananop pi tan approve on a ball tan operation chu Christmas sipet dunga chu boldinga ahin aji chu hichepe na hi Venezuelan sipai ho chu atamjo hichepe na hi sutia chi ju chu win ahin hichia jonghin boina hom do in Venezuela chu weather report weather hoipon hichi hi operation chu phatsot pi bol theina lodin kitan langkhana America ten aphat ki limpe cha chu anga jingu chu kitan achaina kein 2nd January 2026 ni kho somle minute som lilugu jan lang don ta chun weather them khat ong thadomin Trump chun final go ahead apetan hichi jo chun operation chu ongki pan ngalta na mun chomchom base som ni akonin American military aircraft jakhat la soma chu ongleng do opan tawin hichi hin cyber operation abolovin Caracas light power ho jo si asusitawin city sung chu muthimin alo khumtan mipi ho chu ipiti hamjong apapur chu chun helicopter ho nom ta bailam ke cha alen thaina divin Caracas kimwela radar hole air defense system ho chu asusivin hiti chun ongkipan ngaltawin hichehin mihem somlilangin hin kho ana chang novin ane thitawin hichikala hin helicopter ho chu tuikhanglen chunga fit jakhat sangin bo alengovin Caracas lam dela chun aleng tawin jan pungni le minute khat don ta in helicopter ho chu Maduro's compound alhung tawin alhun thun chun helicopter ho chu gad hon meipo min hen kap tawin helicopter khat chu akap khatawin ahin aleng lengjing na lain hichapeta hin Delta Force Commando ho chu minute hum sungin building a alutawin Maduro umna chu alhung tawin hichapet lai ta Maduro chu ajinu Silia Forest analum hlonin Commando so amu mu chun kisial na dinga kisiam steel reinforced chief room lang chu adeltan ahin Commando ho chun amantawin building sunga alut naw minute nga sungin Maduro chu anamantawin ama jojo chun Delta Force on Maduro chu helicopter USS Iwo Jima alien pi win hichia kun chun Cuba US Guantanamo Bay military base mona chun apu win hichijo Saturday ni thla lang chun aeroplane Maduro chu New York nga
Stewart Air National Guard base apui kiduin hi hichilim photo ho hi public ho koma chom khat jowin ahin thada uvin American gama gamchum president khat change ki bu pumchun akimuta na hi ahin thudo open chu ipidinga America hen hiti a hi abol ham Trump supporter hon Maduro hi dictator hi ativin hichije achu Venezuela democracy theina dinga chu abol hi atikidwin human rights ji abol hi ativin Trump chun drugs trafficking ji kabol hi atikinin ahin ata saidinga wangchu abol lo na penchu thau hi in hichi grab hi velew hen Venezuela hen vanuya hi thau reserve hau pen hi kinin billion jothumle thum barrels thau ani hi in thau pu nagam Saudi Arabia Iran chule America ho sanga thau hi ahu zo ma chu hi kinin hi When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. ahin his thau hi tu tha anei hi lo hi in 1992 chu Venezuela thau hi anamu do hi tan 1929 chan ge ya chu Venezuela chu vanuya thau hau pe na ani channa anahi in hichijowa hi America company ho chun all ola Venezuela hi thau operate ahungbolu ahi kinin miyo se chun Venezuela thau chu adei ahi kinin aji chu ama ho thau hi zat chu ma ahi in adang ho sanga ama hi giyong gi jo a chule thu zo ahi kinin alangkhana America te thau hi zanga chule hluma chu ahi in petrol stem na dinga bo kimang chathei thau chu ahi kinin hi Maduro thu a hi thau thu hi drugs trafficking thu hi Tramin Maduro ong na ho hi isei dingle asaw phle jengin tuni hi Maduro ki matdan thu bo isei dingwa isei hi zin hi jo thu ho hi ha sei data hi tiwin ahin Tramin anop no ma gamkhat president khat hiti bol hi United Nations Charter article 2 foreign zong kichi sela ahi thailo dan asei hin gamkhanin gamkhat chunga military force aman thailo dan asei hin gamkhat chu a sovereignty ki za tu umdinga asei hin ahin Tramin dan khela chatlo ahi tan hichi hoji ahi United Nations Security Council zo America chunga hi sanction abol thei ahi tan ahin aboina chu Security Council hi America injong veto power anei kit ahi in hichi hoji ahi hi thei kit lo chu ahi kinin hi in aman abol banga hi gamlen khanin anew ho hiti ahi abol thei hi le injole Russia China kiti honjong gamnew ho adei dia ahin bol le chichu galen ki patna hung hi kit ding hi ji in ipi hile tupe na hi vanuya alen pe na chu ka hi kadei de kabol jingding hi ti hi Donald Trump hin agel ha chu ahi kita na hi tupe tri hi Donald Trump hin ipi bol hen lang jong le wanu hi ama thu umjeng da na ki gela chiteng le ama hin ipi kabol jong le tupe na hi ka thu hi ti da na hi abol jeng chu ahi ki ne hi ahin ni khat ngai le mi hin atu tu da hin aman jong ni khat ngai le atu tu hi ahan ding hi ti lungwa koi pumin tuni adinga Venezuela president Nicolas Maduro ki man na thu ho in se hi hichan hi sa utin hichan hin chai ta hi ti ve